clear tu le ngai thatu te chibai le vekule inkhe result update don taila Brazil team in ro pui takin ne na anchanga hemi chungchang hen lut taila thange Brazil le Haiti te anin machhona Lincoln Financial City anti mai Philadelphia USA in machhonin mipui singruk sangriat zathum somni le paliten in kheli amuna an en ane atira training khel amu nom ngala Brazil team rinang nge in allo omzoka antranga Haiti lam hian an ngam lo hle minute sarina ding lama tang Cunha bol lak lu thazet chu ani hian achip zau maya bol kal per phei hera finne chung gola pet lutin sikhat fain ma an shruaya ma se video assistant referee endikani nuwa he gol hi pomsak an nitalo ane minute somni pathumna Vinicius Junior chan veilama bol thataka lu puyen ade chiang zeta abum zau nuwa gola bol hi pet phei ngala palsai chon thatakin lodan per sakma se bol per hi Cunha chan olsam takin apet luta Brazil team hian sikhat fain ma an shruai ta der ane Brazil team hian nor zui zelin an gol ni na po an hlo chuak le maya minute somthum parukna Vinicius Junior bok achebon le athiam zelan tirin bol thatakin atlan puya alaya Cunha tan thu bol thabik pe phei ngalin Haiti defender chu alo let hol maya a four wheel de nok mai Vinicius Junior thiam je kan mut chiange Vinia thu bol pe khi Cunha chon thatakin boxa alu pui ngala veilam kila moi zeta pet lutin sinni fain ma an shroya a pet lut ko mar pop kan ti mayang chu Brazil team tan Cunha hian ti hian gol thum akhung tling ve ta chi ane minute somlina veilam atang Vinicius Junior bol lu pui chu alaya across ngala cross thatak ane Rafinha chung gola pet lutin ma sen ni hi awan doi akal tluang nge ni offside wanga pomsak ani lo leya he in khela hin gol ni akhunga pomsak ani lo ve ani a ui ve wang chu hemi nu lok minute somni na ve khian Rafinha hian chet atoka amal pui hliama wangin lak chu anga ya tundin mona achin chang ngai to mek ani ya a hliam hi a serious mai theini in an soi a serious lo tura han be sei pui ta photila thange first half un top market minute somni pangana Brazil hian goal an khung leya Vinicius Junior an akhung ve tange he Lucas Paqueta chan ball a thiam zelan tirin a thiam ngang mai defender pani ama dingma se a boy du mielova a kangin ball hi a chip phaya Vinicius Junior tan a chip tok le Vini hian chak takin veilama ball alu pui ngala engol zim hlema se near post sa kul zatin apet luta thiam takane Brazil team hian an nor zoi zela second half minute somnga pangana Vinicius Junior chan ball thatakin atlan lu pui char maya gola apet man trap ma se Haiti defender ten anron ti boy man lova pet man ngat se chon a goal chiang hleyang Haiti an him shama an ming chelu tuktur an thai chethei sham ane hemi nu lok po hian Brazil team hian hun tha an nei le ngala ma se Haiti goalkeeper John thatakin adan saka aram team hi achan him ta shram ane Brazil team lam hian hun tha anin siam le nuala amai ro chu goal apoi mo beran khung zo talova first half a goal thum an khung chu an ring tlanga sithum fa in ne na an changjui ta ane heti hian an ne arin Haiti lam hian an ne rin nom lo sa shima FIFA ranking a in a hniam ber an ni meka World Cup in lan zinga tina ane tundin mona FIFA ranking a somriat pathumna an ni meka an tan chon World Cup in lan shrim hi choi moina tling ani to kumsang khazakwa somsari pali nuwa anin lan le masak ber ani bok Brazil lam hi champion ngun ber an ni ya ma se kumsang ni pania ka fu hawa an champion nuairo an la champion le mielava sangni somni pani Qatar khan quarter final an luta Croatia maktakin an ngam lova kumina po Morocco laka chakzo lovin bul an tranani kha dem an hlo man viava ma se tu kinai ro Brazil tak kan muwa game moi tak
Brazil thiam thil tak tak kha kan mu zui le ta ani Brazil hian record thar an siama World Cup a 3-0 an chak voi somli pakhat na ani ta der maya pui tak ani hetiang ti thei chu an tam don mi lova FIFA World Cup a ngat phei chuan 3-0 a tum somli pakhat chak hi chu record ro pui tak ani tile zen thei an ompo arinom lo tin goal ni khung tu Cunha po kha World Cup a debut match a goal ni a khung ngal theya pui tak ani World Cup a debut match kan ti khanin Morocco laka po ain lana a debut ka ti chu World Cup ain lan masak ber kan ti na ni so goal ni a khung thei der maya pui ve tak chu ani toin khela him he in khela phei chun alang sar ber ani nge hei mai ba ka hin kum sang khat jako somria hei mai ba kan kum sang khat jako som ko pariat nuwa first half a goal thum an khung le masak ber ania World Cup a hianin kum sang khat jako som ko pariat nuwa first half a goal thum an khung le tinani chu pui ve tak chu ani tian Brazil le Haiti te football chanchina trumli anin machonna anita kum sang khat jako som sari pali khan sili faim Brazil hian an neya sangni pali khan siruk fai ngota ne lehin sangni som baruka gol sari gol khatin an sop leya kumin FIFA World Cup a in machon lehin situm faim Brazil hi an chak le ane tian an group B ki han soile ta zoi ila Brazil hi khel nia point linen achung bera anin suan chho nga la Scotland ne tu Morocco chu khel nia point linen pani na omve bokin anni pani hi chuan tlang nge arinom towa pathumna aimo po khanita se pathumna kuata angjong pon anlu chho thei arinom pathumna hin Scotland chu an oma Morocco laka tlom team hi point hum nei hin pathumna an oma Haiti lam among bera omin point an la hlo chuak lova anni lamero an tlak arinom to an group chin felna hin ato berzana Brazil le Scotland anin machondo na Morocco le Haiti te in machondon bokin Brazil le Scotland in machon tur hi angai ven lo ber tur chu ani do na achak jok next round lut kan hanti angkha ani do na apui hle yang Morocco lamero game thi kan tiang chi kha ani arin oma an quality te en phei chuan Morocco team hin an sop le mai te po arin nom enga po chani ta se tokin game chu mu nom khop maya Mizoram attain Brazil tran kan tam ti ka hria in tran man po in muta hin ka hria first me sa Morocco laka base en phak lo thu kan lo soi towa tokin z so Brazil team tak kha kan mule ti achianga an game nor amu noma defending a thabok match ma saber he chu inen sin na te po ani thrina chung te po chu kan mu ni hin alange tokin zingai ro Brazil team game amu nom thlota anin pass te antar malam han nor tak te Vinicius Junior le Cunha te po anin man ta hle tlar nunga tanga tlar lai lam thleng point anin man chho tran towa Ancelotti po Morocco laka an chak zolo nu khanin kan tho chuak leang pressure a sang ve thina chu kan ma chon mai ani he kan game khel le turai ro kan ronin pu cha thato do na tuna ya thain kanin lanang ati hialani kha ani na taka chuanin Brazil team hi an tha Ancelotti soi ange in an ron comeback ro pui hle tokin z chu Brazil team tak tun ma kan mu thin kha kan mu le ane chuti rol chan rafine in hliamero apoi thui thein arinom tlat maya he thu kan buat sai lai thleng hian achin chang hi pa ngai taka soi om lem lova ma se Fabiana Tarlan dana ero a serious mel angreng khop mai serious lo tura te po han be sei phot ila chan chu rafine tiang class lu tuk tan chuanin hunrei tak chol kha Brazil tan apoi theitlat amai ro chu Neymar ero aron kir vele theito don thonga hei ero Brazil tan thulo mom tak ani nge yang Haiti lakai ro hachon ain machon theilo ti kan hretlang anga training azom vele chau ania an game khelle tur Scotland laka ero Neymar hi ain lan theito an be sei thong ane Brazil lal fa pati an soi Neymar hi kan mule trap to bok ane an game khelle tur kan soin kan Scotland ani do na heta hem Brazil team game tak mu nom tak tukina Haiti laka an game khelang kha kan mu be sei le taila thange
ole khati chin hatun trumatan ni le mai se voi chhun lama te po karon da le do na football thuleng te po min lo ngai thlak sak le theu don niam